Dobro jutro, tole je Radio Robin. Zdaj, če imate možnost, pejte še na naš Facebook profil, tam smo v živo. Danes prvič otvorimo praznične koncerte v našem novem studiu Radia Robin. In danes otvorijo koncerte Marko Čadež Mačkič z bendom Love Lauren. Dobro jutro. Dobro jutro. Kako ste? Odlično. Super se počutimo. December je tukaj. Vsi ste še mladi, polni energije. Kako preživljate december? Drugače pa zdaj? Praznično. December se posebej za mlade tako obarva v ene lučke, vse je v takem, bom rekel, vzdušju, kjer se obdarujemo in tako naprej. Lepo je. Pa še prijatelji potem. Imamo to priložnost, da nekako podarimo vsa ta posebna darila, čakamo celo leto. Kako lepo. Love Lauren ime za band. Res je. Sicer decembra itak ful paše, ker zaljubljenci, oziroma zaljubljenec. V arhaični angleščini beseda Love Lauren pomeni nesrečno zaljubljeni. Nesrečno Tako da, ampak naša finta je pa ta, da mi smo nesrečno zaljubljeni, ampak kaj človek naredi, ko je nesrečno zaljubljen? Ustanovi band. In to smo mi naredili in to je nekako naša paradigma in to je nasvet, ki ga imamo za vse ljudi. Ampak pesmi niso samo nesrečno zaljubljene, najbrž znate tudi kaj dobrega zažgati. Res je. Kako je to? Pesmi so o vseh tematikah, mislim primarno moško-ženski, ampak absolutno tudi moško-ženske teme. So tudi pozitivni aspekti noter. Kaj bomo danes slišali? Kaj ste nam pripravili? Danes bomo slišali torej 3 skladbe, ki so že zunaj in eno čisto novo, eno presenečenje. Odlično. Mi že komi čakamo, tako da lahko se že kar postavite. Mi pa bomo prisluhnili Love Lauren in Marko Čadež Mačkič band. Dobro jutro. Sem malce neobičajen, imam velik problem, sem pretežno nenavaden in razloga ne vem. Na eni strani jaz, na drugi svet, ki kroži spet in spet. Pravijo, da sem drugačen, zasanjan le in da pretežno sem temačen in da sploh me ne žge, da čuden sem, ko smejem se v obraz, ker men lepo je biti jaz. Imam nerešljiv problem, je kaj narobe s tem. Sem sam v sebi ujet, preklet, zares velik problem. Pravijo, da sem sebičen, da ne opazim ta problema. Jaz sem pravzaprav ničen in res ne vem, kaj bom s tem. Je to sploh velik problem? Je biti jaz nekaj, kar smem? Imam nerešljiv problem, je kaj narobe s tem. Sem sam v sebi ujet, preklet, zares velik problem. Imam nerešljiv problem, je kaj narobe s tem. Sem sam v sebi ujet, preklet, zares velik problem. Tako, zdaj pa malo bolj živ ritem, da se malce zbudimo zjutraj. To je naš prvenec, imenuje se Ši, v eni posebni punci.
She's with somebody else, and I know he's unlike me. I'll just bitch about the world and how I'll never live my dream. She's with somebody else, and I've tried to look away, but the seductive things he does just make her wanna stay. I know I'm not the man that she adores. Maybe I should go. Dressed in silence, she just smiles but knows that I can bear. She's with somebody else, and I'll have to let it be, and write another million songs about girls who won't love me. I know I'm not the man that she adores. Maybe I should go. Somebody else, oh somebody else, and her heart is where I never will belong. Will belong. Somebody else, oh somebody else, she's with somebody else, oh somebody else, she's with somebody else, oh somebody else, she will never know how I love her, so my heart is gonna blow, she's with somebody else. Somebody else, she's with somebody else, oh somebody else, and her heart is where I never will belong. Tako, to je bil She. Sledi pa skladba o enem fenomenu 21. stoletja, in sicer o tako imenovanem long distance relationshipu oziroma o zvezi nadaljavo po naše. To je naš zadnji singel, imenuje se 1000 kilometrov stran in govori o osebi, ki jo imaš rad, pa čeprav je ne poznaš. Je v zraku in namišljam si njen von, pred spomin pričaran njene govorice ton, in morda zdaj misli name 1000 kilometrov stran, rad bi da me k sebi vzame, pa čeprav je ne poznam. Berem sled črnila in haluciniram mir, iščem sled dotika, ližem rumenjev papir. Bo čas res kar povrane, če odšla bo zadnjič proč, bom v vrzel pozabe moral tlačiti tisto noč. Sonce rano zjutraj je poljubljalo nebo, preden sva si mahala v slovo. In morda zdaj misli name 1000 kilometrov stran, rad bi da me k sebi vzame, pa čeprav je ne poznam. Mirno hladen piš prireja nežno božanje, jaz sem mala miš in čez kot muc preganja me. Bo čas res
skrb porane, če odšla bo zadnjič proč. Bom uvrzel pozabe, mora odlačiti tisto noč. Sonce rano zjutraj je poljubljalo nebo, preden sva si mahala v slovo. In morda zdaj misli name 1000 kilometrov stran, rad bi tam nek se bil zame, pa čeprav je ne poznam. Sonce rano zjutraj je poljubljalo nebo, preden sva si mahala v slovo. In morda zdaj misli name 1000 kilometrov stran, rad bi tam nek se bil zame, pa čeprav je ne poznam. Rad bi tam nek se bil zame, pa čeprav je ne poznam. Rad bi tam nek se bil zame, pa čeprav je ne poznam. Hvala lepa. Marko Čadež, Mačkič in Love Lauren Band. A se me vidi sploh mene? A sem jaz le noter? Ej, to je bilo pa super, fantje in dekle. Dobro ste ga zažgali, ne? Zdaj, ko smo že v decembru, Božič, mislim, teli dobri možje se približujejo. Kako pa kaj s temi darili, oziroma a ste že pisali Božičku, Dedku Mrazu in tako naprej? Ja, potihoma, tako v mislih. V mislih, ja. Na papir še niste mislili? Na papir še nič. Ja, Kaj pa, če bi mi naredili zdaj, en izziv imamo pripravljen za vas in za vse bende, ki bojo še prihajali. Verjamem, da ste dobri improvizatori, ne? Bi lahko tako probali to znano sivo kučmo, belo brado odšpilati za nas in za vse naše poslušalce? Imate kaj takega, bi lahko to na hitro izvežbali malo Dajmo prima vista, dajmo probati. Ajde, čemo probati. Siva kučma, bela brada, topel kožu, zvrhan koš. Joj, že prišel je med nas stari dobri Dedek Mraz. Joj, že prišel je med nas stari dobri Dedek Mraz. Ja, bravo, čestitke. Jaz mislim, da boste od dedka dobili eno fajn darilčke, mogoče več njih celo. Ja, super, da best. Hvala, ker ste prišli k nam, da ste otvorili ta naš praznični december in hvala tudi vam, dragi poslušalci in gledalke in gledalci, ki ste nas spremljali. Če ste slučajno samo poslušali, lahko hitro skočite na Facebook profil, tam je že objavljen cel koncert, lahko pogledate. Naslednji teden pa bojo z nami ob isti uri na isti lokaciji Primavera. Tako da ostanite pri nas, poslušajte nas še naprej in se vidimo drug teden. En praznični pozdrav. Pa. Pomahamo vsi. Adijo.